Kini ang ating Rakabalita 943. Pasalamat ang usas mga residente sa Barangay Santa Cruz sa Nuevo ning siyudad sa Tanhay. Kinsa na dorahan og 150 metros nga twisted wire gikan ni Tanay City ka regalado Tikboy Salma. Si Sinaida Bilangdal nga taga sitio Liawan, Barangay Santa Cruz, Nuevo Maoya, Midawat sa usa ka 150 metros nga twisted wire nga gidorahan ni Konsyal Tikboy Salma sa niaging simana. Sumala pa niya dili gyud na madahan o kapalit ang 250 metros nga twisted wire para sa ilang sugang dagita. Matod pa niya nga wala kini sila sila katuig nga nag-antos nga walay kuryente nga gikabit sa ilang panimalay. Mao misulay kini sila gangyo ni Konsyal Salma apan na dili kayo dugay napahatan kini sila ga 150 metros kada og dako kini siya ga pasalamat Konsyal Tikboy Salma. Ano to, ma'am? Zinaida Bilangdal, sir. Taga usag sitio barangay. Sitio Layawan, sir. Santa Cruz, Nuevo. Oh. Ma'am, nakapangayo ta og kaning minitros, pila ka metros nga twisted wire ni Konsyal Tikboy Salma. Para asa ni bagong kasal o bagong puyo o transfer para asa ni? Kuan naman dugay-dugay na may nagpuyo anang kuan kay kasada po ko ana ni dugay-dugay na mga 8 years na may nagpuyo niya. Karon pa ko nagkuan og kuan kuryente. Nya. Nangayo ko anang kuan kay taas-taas man gud atong amuwa, layo ra jud kayo sa kulaanan sa kuan ba jud ba. Nya. Nangayo ko ani nang nagpatabang ra pug ko ni hangi ko ni kapitan, tapos si kapitan ni diha pud siya nangayo ni anang kuan ni hangi ko ni kuan Konsyal Tikboy Salma. Okay. So pila ka katuig walay kuryente? Mga 8 na jud sir. Yes. Tungod sa kalayon pud sa Kalayo jud sir niya ang budget man pugod. Oh, bitaw. So Lisod magud kayo, pila sir. nahatag ni Konsyal Tikboy Salma ron nga twisted? 150. Oh, so pila kulang na lang. 100 na lang. So mga nakasauban po nga konsyal. Okay. So Magpasalamat ko ni Konsyal Tikboy Salma sa iyang gihatag nga twisted wire pinagi ni ni Kapitan Timio Minerva kay siyempre nangayo ni Konsyal Tikboy. may gibati nimo natagaan karon. Salamat kaayo. Nagpasalamat kay ko sir kay dako kay nikatabang sa akong kuan para sa akong kuryente. Nya, salamat jud kaayo ni Konsyal Tikboy Salma. Kini ang ating Rakabalita 943. Si Barangay Kagawad Ruben na Akabal sa mong barangay mo kini ang mikuyog sa pagduol sa usas mga residente kinsa natagan og twisted wire. Iklaro ni Kagawad Akabal nga dako kayo siya ga pasalamat usab ni Konsyal Salma nga ang iyang katig barangay ang natabangan kini ni Konsyal Salma bisag nga nakini sa iyang panudlanan. Saysay pa ni nga tungod manggod sa kalayo sa distansya sa poste sa Noreco, maglisod gyud ang mga kabus nga katawhan nga mo painsular sa sugang dagita. Dugang pa ni Kagawad nga ubay-ubay pamangyod nga mga bubong household ang wala pay kaugalingong kuryente sa ilahang barangay. Rubin Akabal, sir. Kabal. Sa barangay Santa Cruz, Nuevo. Okay, saan siya dito sa inyong konsyal? Daghan bagyon nga mga walay kuryente sama nini na pangayo taon ng mga twisted wire. Daghan pa yung nagkinanglan ng twisted wire kay sa mga tagas man kayo magkinanglan niya. Gabi gitawagan kong Kapitan Timio nga pakuyugan si Naida kay pareyon silang kakonsyal Tikboy. Munang ni Ari meron dire kay gikuha na mo ning twisted wire. Dako kay pasalamat ni Konsyal Tikboy nga gitagaan mi niya 150 meters. Daghang kay salamat, sir. Kay magamit ni Naida sa iyang balay. Mga pila ka porsyento ang walay mga sugang dagita bito nga kasano Noreco nagkuha. Mga pila daw. Mga duty na lang sir kay gitagaan man ni kuan ni naama may ship nga project dia sa Dr. Kundis. Halos gamay naman joy way suga sa mga 5% naman na. Usa may nakadiferensya nganong wala man jud kaayo magpagsuga dito. Lagyo bagyo og poste. Lagyo gud sir niya karong Pizza Nuevi sa karong bulana mag-process ming kapitan sa Noreco sa Dumaguete kay nami gi-propose nga poste para sa sitio Singgitan og kining sa lugar jud pinakaubos sir ba kay puro na nami kuan na nami kuluan to sa Dumaguete sa Noreco. Kini ang ating Rakabalita 943.
943. Si Kagawad Ruben Acabal sa Barangay Santa Cruz, Nuevo, ning siyudad sa Tanay. Samtang nagpasalamat usab si Tanay City Councilor Regarado Tikboy Salma sa midawat og twisted wire tungod kay bisan madugay ang iyang paghatag og twisted wire apan nakapaabot lang gyud siya. Hinuon kanunay man iyang gipasabot ni Councilor Salma nga dili dali mahatag ang gihangyo nga ubay-ubay man usab ang nakalatid nga halatagan susama sa twisted wire. Sa isa-isab ni Konsyal Salma nga taon-taon na itong mihangyo nga taga-sityo Ilayawan, Barangay Santa Cruz, Nuevo, ning siyudad sa gihangyo niya nga twisted wire, gani, bulan kapin ang nakalabay. Usob, mayong buntag si Ronly. O kato si Naida, todo na po itong hangyo niya, mga bulan kapin. Kay muna akong iyong dili yung dia gahatag kay mangita pa man tag budget. Manang naningkamot po ko nga kutob sa kong mahimo nga makatabang yung tagsulbad sa ilang problema kay todo na jud sila nga wala jud sila isuga sa ilang panimalay na may suga pero dili kuryente. Unang ako naningkamot po ko nga matagaan sila kahayag po kay kami medyo ning suga nga sa ning tawagan ni kanang mga fluorescent kay kumpara nato suga ng gas diferensya man yun malipay to sila nang naningkamot po kung matagaan po sila ron makatagamtam unsay kahayag. Kini ang ating Rakabalita 943. Tikboy Salma ning siyudad sa Tanay, eksklusibong nahinabi sa Rakabalita 943 News Team. Kini ang ating Rakabalita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang ating Rakabalita 943. At Rakabalita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan at Rakabalita 943. Serbisyo publikong wala ipinili at Rakabalita 943. At Rakabalita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa bunta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Rakabalita 943.